Šta se desilo sa tim da samo živimo sopstveni život onako kako najbolje umemo, a ne samo da prikupljamo informacije za nešto, da budemo u ovom trenutku i da uživamo u svemu što se dešava sada i sve što se dešava u našem životu, a ne da budemo preokupirani sa tuđim životima i sa tuđim uspjehom ili neuspjehom, da ne guramo uvek maksimum, da ne moramo uvek jesti samo zdravo, da ne moramo znati sve o vaspitanju ili o sebi ili o samospoznaji ili o ljubavnim odnosima. Da jednostavno ok je da mi iskusimo život i da polako idemo i da se polako sazrevamo, da polako dođe ta naša iskrena mudrost, da ne moramo sve znati, da da jednostavno i da budemo. Ok je ne pratiti svakog na Instagramu, ok je ne prihvatiti svačiji savjet, ok je ne isključiti baš svaku štetnu stvar iz našeg života, ok je ne čitati vesti svaki dan, ok je ograničiti broj informacija koji upijamo i ok je sačuvati sopstvenu energiju i resurse. Hajde da se vratimo jednostavnosti i da se držimo naših vrednosti i principa i da se fokusiramo na ono što je nam zaista bitno i da živimo ovaj život. Hvala lepo na pažnji i želim svima prijatan dan.